Ja sam Kristina Beljan, magistra sam nutricionizma i bavim se prehrambenom psihologijom. Najviše radim s ljudima koji se bore s prejedanjem i pomažem im u tome da razviju zdraviji odnos prema hrani. Danas ćete naučiti neke osnove o prejedanju, gdje se prejedanje svrstava i koji faktori utječu na njegov razvoj. Jednom kada se naruši odnos prema hrani i osoba počne dijeliti hranu na zdravu i nezdravu, na dozvoljenu i nedozvoljenu, u nedozvoljenoj hrani se počne tražiti spas, a s druge strane je prisutan osjećaj krivnje kad se ona konzumira. Nekada se osoba koja ima narušen odnos prema hrani i kažnjava hranom koju smatra zabranjenom. S obzirom na to da se danas bavimo prejedanjem, za početak je važno da vidimo kako se definiraju poremećaji hranjenja. Američko psihijatrijsko društvo kaže da su poremećaji hranjenja bolesti kod kojih osobe osjećaju ozbiljne smetnje u svojem prehrambenom ponašanju te u razmišljanjima i osjećajima koji su vezani za prehranu. Kod osoba koje boluju od poremećaja hranjenja je često prisutna preokupacija hranom i tjelesnom masom. Poremećaji hranjenja se dijele na anoreksiju, bulimiju, kompulzivno prejedanje i nespecifične poremećaje hranjenja. Najčešće čujemo o anoreksiji i bulimiji kao poremećajima hranjenja, međutim najzastupljeniji su kompulzivno prejedanje i nespecifični poremećaj hranjenja. Nespecifični poremećaji su oni koji se prema dijagnostičkim kriterijima ne mogu svrstati među ostale poremećaje, što ne znači da su oni manje ozbiljni. Osobe s kompulzivnim prejedanjem imaju epizode prejedanja u kojima u kratkom razdoblju konzumiraju vrlo velike količine hrane i tijekom tog se razdoblja osjećaju kao da su izvan kontrole. Osim toga, kompulzivno prejedanje uključuje barem 3 od 5 sljedećih kriterija. Osoba jede brže nego što je to uobičajeno. Osoba jede dok ne počne osjećati neugodnu sitost. Osoba jede velike količine hrane, iako zapravo ne osjeća fizičku glad. Osoba jede sama zbog osjećaja srama. Nakon epizode prejedanja pojavljuje se osjećaj gađenja nad samim sobom, depresija ili jak osjećaj krivnje. Sada ste čuli o poremećajima hranjenja. Međutim, nije nužno da osoba s neuravnoteženim odnosom prema hrani mora zadovoljiti sve ove uvjete. Zato imamo spektar u kojem s jedne strane imamo neutralno hranjenje, a s druge strane poremećaje hranjenja, koje sam malo prije spomenula. Neutralno hranjenje bi bilo hranjenje kojeg osoba vidi hranu kao hranu, uživa u hrani i ne vidi ju kao nešto što je zabranjeno i uglavnom nema negativne emocije vezane za hranu. Sva hrana je dozvoljena i hrana je samo hrana. Ovo možemo nazvati i normalnim hranjenjem. U spektru između neutralnog hranjenja i poremećaja hranjenja imamo i poremećeno hranjenje. Nije svako poremećeno hranjenje poremećaj hranjenja i zato ga izdvajamo. Sve vrste poremećenog hranjenja mogu biti vrlo opterećujuće, a činjenica da netko nema dijagnozu poremećaja ne znači da osoba nema problem i da ne pati. Poremećenim hranjenjem se smatraju emocionalno prejedanje, jedenje pod stresom, eksternalno prehrambeno ponašanje, restriktivno jedenje itd. Čimbenici koji utječu na razvoj poremećaja hranjenja, ali i poremećenog hranjenja mogu biti psihološki, biološki i sociokulturalni. Do razvoja poremećaja hranjenja i poremećenog hranjenja dolazi zbog spleta okolnosti. Od sociokulturalnih čimbenika su to pritisak društva u kojem se promovira mršavost i neprihvaćanje prirodnog oblika tijela. To znači da je mršavost nametnuta kao pojam ljepote, određene su proporcije koje treba imati i izvan tih proporcija se ne smije ići, a to se osobito zahtijeva od žena, možda malo više nego od muškaraca. Postoje još i psihološki i biološki čimbenici koji mogu doprinijeti razvoju poremećaja hranjenja.
Neki od čestih psiholoških čimbenika su nisko samopoštovanje, perfekcionizam, depresivnost i anksioznost, a od bioloških je to, na primjer, genetika. Ovo je bio informativni video o prejedanju, da vidite gdje se ono svrstava i da ukratko vidite što utječe na njegov razvoj, a u daljnjim videima će biti više detalja o svemu tome. Informacije u ovom videu nisu zamjena za savjet stručnjaka. Ako trebate savjet koji je specifičan za vas, slobodno rezervirajte termin za savjetovanje.